Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ubadairu menteri ka Sarkar Jala ha ka arpo praterik ulber arja punriu ulabo maunongrem bantei ya ki arkli ki cultural center hapo ka South Shillong constituency kawai ka cultural center kadai kabala thmu bantai ha ka sinong madan laban ya kabala mangpisa arklor lailak prapnyo hajar tingka kadba kawai pat kadai ha ka sinong kenjat football ya kabala mang arklor sanlak khasan hajar tingka haba khenlang baro artali ka pisa bala mang ka long sau klor tam Away our line. Nasi sien ni ai play ni kapor ni yo ya kan ni ka si ka bakmen pat ka ba kongsan na kamta ka sinong ka jungi ka ba dagi post nam ka mga ong kani ka community hall si yo pan ping prano ban in yo pan thau mai ka blish bun ba lay nang kui pi an pen puli kani kum bakala tho government of Meghalaya laying of foundation stone for construction and development of cultural center at Kenja Football Shillong, sanctioned on the SPA State Scheme 2025-26 for an amount of rupees 2,515,000. Initiated, recommended and led by Mr. Sanbor Shulai MLA Com Minister on the 28th of March 2026 in presence of Shri Shaifa Kupar Walang, Langbak Shnong and members of the Dorbak Shnong Ratlaban Kenja Football, Lembat Kinong Shnong Nemaro. Dia kendiat na sngo ban ai kuplay ki nong shnong ai bori bak likot yo ban penpena yo ban pertas nong ya ka babi yo ban yadon dia katni yadon adang ong i MLA jungi ba bun apling jungi ni tre kam lajong dia kene ka sngi ka ban yo bainong dia bun apling ki nong shnong ki hab be kam ki jam ki jungki henry haba yo sngo bawan i ba sanbor ban daga jing i daga jing kemen pi yo ban don kat ni nama pisku thu ba kani de ka project ka bahe ha ka bang yo ban snap mai ya kani ka community hall jungi ka bang ada ki post name ko mga ong kani ka community hall ila angnot daki post name na way nong yalam snong che way pat na way no pnya snong che way pat ki nong song snong kilaya kerpat ini menpenbahai kini community hall ini laya persyang kat bala ngani tu ipi kini ka community hall kadai ka por ka ba iba sanbor impat day u MDC impat day MLA ilayo ban wanra ya kini limba ju MLA berem balklat no ba Anthony Lindo dia tu ka por iba idei way niki nong kersan ba khmat jong iba Anthony tinmar ba iba ismo ya kini ka snong ga jongi lawan rak ini ke skim ini community hall nadu kapor jong ba Anthony but nadu kata kapor ka Shillong kumni kum kalong dei hatien ba i dalong MDC ba Sanbor ilayo ban extend kali kai bentag man sejrong bat katai ka bentag ban sitai sha dien ka ba kham kulut tiang ti kala susa kumni kiwi ki Shnong ilayo iki community hall ki Dorbar Shnong i office Dorbar Shnong ki ba itanan rengi kumni ka sa kum kalong tinggal aja kerpat, way menong mi khamat, way pat, hakpor election iwan penong campaign hangnya po community hall, UI baro yang di banlek no pang job, henry kampoi sinuru, di henry hakni kenti ko benta kapa iba ila UI, bun sin ila juya keren, UI ba ila sngos dang ila kerpat UI ila sngos bidang ni poi kenmau, ya ka banyo banlek no ika community hall kapa thamai. Di hadirin jong gajingnya perkat lang na pak biang ini kot selabaro ila biang bat kam simpor bang sisnem limat nilai yo ban ya keren riba bat menta kasni kala urlong jika bangin yo ban sedang no ban thau thuma ni kini community hall ka nilai ya slam bang nilai angnot Niawan bania pli unu monorem te kabarin kong so banai ngu yo blay bulai kani ngesni kapa ailat ini yang bangin pelong ini ketialan kum kadak ka jungkerku nama ba nem step
leihi ke jingkerhu jong ke jingkerhu jong ke badeng ke jingjur slab ngadu jingkerban le sing yong bangin laraka yai beteng kapan pospun ni sange shwa nreu bule start ngap ngilai bu yang jidoai bestem ulai lat ini kapangin ya kendu lang anak kapur tiada kapuk daga hakaba kumula ongi ba syai har kana komiti hol kalau sisa kaba hoi talai jing sekri la bun posnem nado ki por jing iba Anthony bang wa hing blay kumunong gersan jo ujong iya kapur ile trailang dan kum kajuk ko pemerintah kana komiti hol kalai kudam mo kudam gumle chung komiti hol dan itu cultural center ka kiwi snong hasil teluk jong gari hasil janji akio daki hall di balong bajuk ke pemerintah di bendon yaki jaka bar kiba itnat kibadon di tiles kiba khu kiba suba pinyo yaki conference room kiba pio bani song jingalang baret kindon ki office nakabanta jung seng genthei laga jong ki kamera jung begini tray kam ku seng genthei jong sports club kindon ki rooms hakaba ki ni ki adon laga jong kamera begini pelong meeting begini tray kam kumju jong seng samla kindon laga jong rooms ke bagila ni song manbu gitar bagi along ki meeting begini slok kam lo tak kabahagapnya tak lang kam salang badkan longru ka center kaba buk kaba he kaba pilan pelong ji elang ki bahe pilan pelong ni ji ele akai lesi mo ko boy for Christmas kinan ki ji ele akai ko kinya shot kini ko kan ga stage ko biang ko pura ko biang ko screen ko biang ki lighting system ka sound system ka biang kum ga juk ko pemerintah pinya yo kita facilities boro but a constituency yo jonga rajin boro ngira yo lo aku sonsi kebayar ko jonga porok nila iyo lot yaki cultural center ko babit babiang kan bajuk pemerintah ki modern cultural center ni kita ki yeng pai yeng dorbat teka perang sa kada istang hang ha pok kerja football ka panginang ya ka old system lan ni ka system ko barim teka ni kada ki jingkar ku jong blay daga ba ngalaya tray rengkat bagasnong ngala tray borba daga jingya ka ku ji roi lamar kerliang but ngaru kam simno ko sliu hi ba sorkar kan ai do arkur sanlak tengka kapisa kepala he ha arkur sanlak tengka kado ko bentenat do kata bahkan kan je kadang kanyar nang nesa du satai tapi ni begladep kan ko bentenat pat aku cukup puar rumah sobenai ko beli ya pi baro pada kador bersenong de jinga trai ke jongpi ban ngai kuble di trai jaka nang te na po badan red hadu hang na po badan
Te next kam gare gare ke juga ku jong boleh ke next election kan salong daka kan lo election center ke tip top. Kita punya perkat yang berhasil mereka komiti hol pengaruh wasuba bagai kum gaji host new bagam sim lepoy perkat bagai laban yo ya kan komiti hol ya mereka cultural center apa ngidon hangne daga ba ko bele terpang lu ya biboro biwe perkam tami ba balajit badi ba ban ki belong ki executive engineer badi assistant executive engineer ki ban pej ya kana ka jing petrekam ije jong kemelia tourism development corporation ngalakot lang yaki kon ngin pej ba ka jing trei kan long ka bet ka balong bet tek kum ka jing siu ka sarkar ka balong bet tek kan ko to ka plan ka estimate ba jing trei ru ba ngal kerpat ru ba ini ai ka ketiga ban ketiga yang yorong ba strong ba ka dorbar ka jogu ya gini ki engineer lo doktor pil ai ketiga man ketiga kadiang aga ba pipnya pejlem lesi mong ba nginum kompromis kecing trehi kan ngapa klan laga simen gadi benai sen berni gadi belong sar berni mende man penhias kelai berni nomor ba ya kan ka plan ben estimate kan DPR ngala don rengkat hi batki ngala initiate hi manga aga pangala don rengkat hi batki engineer bagi konsultan ya batki ki konsultan ki bawana podali aga por pengiwan bantau ya kan pada dorbar song ki waradu dari konsultan iba pej ya ka specification ba bakade ban long ka klan ka formation ka de klan ka dur kadar ka ba tibi bala jit iwara ka mora amtim te top nili pinsei ya ka frame leni ya ka dur ka jongka daga kat ba ya ka por but piru kum gino song ka par ba apa pi kane kadeka kan long ka yeng kentang ka jongpi ban apa pilet sharum sedeng yere ban wan ban pej lem ban ye ban pej lem ba ke tre galong gubno pidon ko hok ba pidon ko hok kum kinong song snong ban ya batai lem lag peduna ya ke simen lag long ko ba lag ko long ko ba penwit hangne hangtai nget sen kanum don re ya galong ke jing ba kle lang ko piru ni dia tre lang hang ba ke jing tre kan dep ha ko por ko biang bagi yo ban pli ko por biang ban yo per kam ya ka por Government of Meghalaya laying of foundation stone for construction and development of cultural center at Madalaman, Shillong. Sanctioned under SPA state scheme 2025-26 for an amount of rupees 2 crores 3 lakhs 87,000. Initiated, recommended and led by Mr. Sanbor Sulai, MLA cum Minister on the 28th of March 2026. In presence of Sri Yosasun Ragbashnong, Sri Report Green Malmanyang, Secretary Shnong and members Darbar Shnong, Madalaman and Dalapan. Tena soban ay kubli ya kador barslong ka balay train ka nga berborok kinong song ke biya train ka nga ku memeli akabang ya plan hakiki sistem peladem yang ada kejaka jong kador barslong kabar kumba 1,000 square feet tam te ngalamut juga na scheme na do ya kumba sistem menjua but hakabakadu iso banaingo yobule mga suru banay ko beli ya Honorable Chief Minister jangi Dr. Sri Konrad Sangma ji nang tahu Deputy Chief Minister ba Presiden Song ba polling do balong Agriculture Minister mensua ba nakaji ay budin juga nilayo yang sanction but kawok arar layo bang traino hi na do matagasi kamalong arkur sanlak katsan aja tengkah teh habang ya kay kulum lang ya katay ka kenjat football ka cultural center jong ka kenjat football bar jong kana ka Madalaman kabomenta kulum lang kalong saukur kenday lang arada tengkah
Karena gabalong ka dorbar song maralaban ria laban kamdon dorbar snong. Habang idon dorbar kisip long hapo school. Tementa kada kiki ka bangarong aso kumen sigari jingkur ku jomblay. Kaji adoai markaliang kabulalam nanti yangi hakaba kanong ka jingsa jingkema ko barong di rabas tong haka record jong dorbar song bangin yo no yala ka jong dorbar song lali ko cultural center. Hakaba pi kum di pagba pila ba kam lali haki programs hakaba day la kadulong jia seng pila kam hangni pila ka dorbar song jong pi pila penilong hangni kisamla sa mo jungi habagidon kam habagidon ki programs sebelum cultural programs hang pila long ne ka tem ka put ka sem ka chatun rai kini do jingron kam pila don la ka hor lesi adu kayap kadu ru lesi gitu kiba mo dan dibaduk dibasuk kiba rek ki yang disem kijongki lesi kiba hagasi kiba klat mdon jaga tang ban song tang san nguru lala ban dengan kam ya ka kumbujule hagiwi ki dorbar song bat pan kam ya kam tam ki baduk tekena kada ki basunat tang si ya ngasoba kanlong ka record ban ngasoban bu ban kerpa jaga dorbar song hakabang ya don lang hang ne mo daga bang ai ku beli terpang lang ya poro ki don lang hang ne nadu rong ba sinong bayo starsun iba harupat ingkot banu long skitrisnong don lang iba kargmuar long ko doktor iba rap we nong pure we ni gero rong ba pada remba sinong gejongi iba kaba nga ladon kat hibat ki konsultan ban prepare ka DPR ka estimate kalong ka bakluit bat ngaso ban kerpat ya garobar snong kiseng samla sengin thai baginya pej lang ru bagi jing tre kan long ka babha but umdei ban ong ba le si haka bakal specification ka jing betha haka plan kalong san berni pi ai lai berni kata kan umlong ki ko kan long ka scam kan long ka balong kat kum specification jong ka plan ka estimate but hakana ka cultural center kindon ru ki kamera office jong seng samla ka jong bagi laban tri kam kandun ka office juga sing kenthai la ka jong hakapagila albu ter gitar bagi song meeting man ka jan meet bagi ter punya cepat jing tri jong ki juga garbar snong pat kindan rubun ki conference room ru kindan ki conference hall ru kindan kan ka hall ka bahe kalom ka hall cultural hall ka bahe hakaba pila balpun kam ya ka haki jing kam ki baper jong ki agar jing kam jong ki pokas nong Bune te daga ba nga ay kulay lang ya pikulum lang ya piboro but ada kapur siya bangin bu itu manungrim nga soban IT ya kanaka sanctioning order harong basyong bersekretarisyong but kabarang sa agad jing ito let us pray for each other te ya try lang but sa kawirong ako an permanasya ya pi baya kanaka ti kabala ang lut ha lajan palat sau pau teli kisnem baka dorbar snong arti dorbar song katai ke dorbar song kejat buah hal tabal shalom pagana ke dorbar song manraban riat laban ya katai ke manik road ke bangsi khat benswa ya katuru lai telur gilayo sanction kaba mentagil ai hak teng jong ba Dennis Don Road ya katuru gilayo bakadnya nang tu ter nadu na ying jong ba Dennis ba jina ko ter kan paglaso bakatai ke surok hang te apo kejat buah langsung nak kerja sebuah yang mari shortcut amar lawan baru kemudian kamu show benya pun saya pilih kerja sebuah lumparing suki buat nang tu kubolong ke Sanbor Sulai Road dia ngan IT no ya kan ka sanctioning order hai orang basnong but pilih hiru ba sakaway pengakuan pemenang ilayo sanction ru Sikrur Siteng Sikrur Laipau ya kapagila ang nuot bahakat ya kataki ongka nakawata resus ya katoy kawa faida jung yang tipo banan ka kabami arp 24/7 te ngile perkat labu nah nadu kini sistem kumno brora ya kada skim ngile tristom bat ngilayo sanction Sikrur tam ban sina itu ka cek dam ban cek dam bangin lumnya tu ko
Barang ketua kalaban besar ya kan right laban pulun borok kowe. Ketua ngelayo sanction ketua par ngin sabuk mau nongrem pada kini singi banwan nang ta sakato surok ru sebu mau nongrem pada kini singi banwan karang ba pindang ni yo kan kita kini menaya kini major scheme kehidupan kambah ha ka jim jungi geman kesini tengah ha bangatre nang benta ke jong pi baro ngamrandin wat labi pen bi khoru nrenga ngatur be menta ka bha ka mer ke jong pi tengah ru ngakerpat ba markel yang piru dadon bekran beken khoru tur be baru buas mo turun kan be tren kan buas mo wajib sengap mah ka pertai menta plai ibun ke baki wan ai ki ong ki broken promises ki lip service mo nre nga karukum tre jonga ka polisi tre jonga nga adop kata ka polisi bagi ong walk more talk less tre sibun kan kindian ngam tanga ngam jukam kan jonga tre binaga kam om gum gitu ke syukuran hamadan hanti sekian hayo han nre apo fil tangi footpath jenjar banyo te gini ya ini long bastard gini long bastard ini ban sengap ya gitu ki babang kayak aja lagi ya sengap gitu borak ya ka jinsisha Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.